Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong yalam ka Megalia SSE School Association haka Santarik ubanay na itong arajar arpuar kilali akan yung menteri katanat puli puthi ka sarkar jala ubalak men rumboy bat kila airu daga jingtho haka bayade ka tulop ka basateng la kumbasan banay bat kila ekran ru haka bayade bat ka jingkanti ka tulop jong kinohikai SSE haka jing ekran jong kiti ginong yalam bat menteri haka bayade ka jing sateng ka tulop ka jongki menteri uloong bakadaw kadai ka jing bamdap ka pisa kabawan na ka sarkar jala baru na ka sarkar pedeng u presiden ka SSE uba Aristotle Rembay uloong ba haduk mentamene ka state finance kampat pelat ya ka song pisa kinohikai ka basa pusaw keluar tam mentam sengi la yola bani kendo i honorable education minister isa la madambui but hakani ka jingi kendo jingi bat i ngilayo ban discuss ya live di kimat kebaya day bat ka jingi jungi kino ka SSA kabanong kong ngilayo la bani discuss kebaya day bat ka pending salaries jungi for 5 months kata 2 months de jong February March jong last financial year 2021-22 and another 3 months kadai jong nai April May June jong financial year bamenta financial year arja awar apulai kebaapat ni ekran hakabai dei bat ka jingdawa jongi nementaban kentiu lan enhance ya ka tulop jonki noi ka SSE puat lai Meghalaya bat kebalai kalong ni ekran halor ka kani kajing ajimut jongi ma ya ka education department kunjuro ya ka state department bahkan ai khambon ka fund allocation na benta ka samagra shiksha abhiyan to hakabai dai bat kani ka enhancement jongi ma ka pending salary nakaliang jongi honorable education minister ila pentip syangi ba kadaw hi kajing slem ban pelait ya kani katulop ka jongi kabanungkong ka jong financial year arjar apoy apuar kata habnai February March kadai na kajing bom dap kapisa kabawan na ka state government at kunjuro na ka government of India ila pangkamaro yang iba hadin ka to kajing ki jongi balalong atri March arjar apuar ti ka jing kren jongi badi ila ai ka assuran ba nakaliang jong ka state finance department kumjo nakaliang jong chief minister sa kondar kisang ma ular ban pelait ya ka additional fund bala kot shispa saukro lai pendulak 100% ti le thu yang imenta ba hak 800 trik jong nai march arjar puar nakani ka balance additional fund kepada shispa saukro lai pendulak ka government of Meghalaya kala de ban pelai 1000 crore te bat hakaju ka por nakaliang jong government of India kala pelai ya ka to kasong pisa balong saw crore approximate haktayo bakati jong nai march te kapisa baro ar kini bayo kamda kadunano sa arna jong nai February an March te nakaliang jong iro hadin kajing daibo jong ya kajing tho hakharap jong nai me ila de move siapo finance department ban pelai ya ketika song pisa ke badang sa jong kachis pa saw crore lai pendulak kabamut ke badang sa kalong sa saw crore lai pendulak naman 1000 crore lai pelai ti hadu menta mene bisa kani kandap shibna shiteng kani bisa idang haban wadi kilar kelinti kuno ban pendak tangita i arbana semua jong nai February an March ti nakalian jongi ilaya thuru hani ba ila race ro ya kani ka issue haka jingelang ba long po Gujarat i arla trik jong nai June baru union minister jong ka government of India yola ban personal kani kijinge jongi noi kai sasi hapo Meghalaya but kabalong thamula hakabay de bat kani ke issue ila itu yang iba nakaliang jong ka government of India no hakachaka ban pelai ya kani ka ad hoc installment but first installment jong mentau financial year arajar arpuar apulai kapha ban refund ya kani ka unspent balance amount sa government of India pi uya thu yang iba ya kapisa la pelai last moment 31st March midnight 2022 take order na government of India ko ba you have to spend this fund within 31st March 2022 te nakaliang jong ki kila siu yang iya katulop hakot por how April 5 or hakasan ban return kamur kala hap sakoi pat ka financial year te haka government of India ka ong banamar pimla ban utilize within 31st March 2022 you have to refund that
amau ulang nang no ken banyo ban refund na mala dep siu chik no hikas na lo pa kam dap sabab pa refund ti kalau long kajing ya ka state Meghalaya te hadin ba ula race ya kani ki issue hapo Gujarat patway ki state su kila race ya kani ki issue no kila ya support lam te haka khandai trik jong upna June na kalian jong ka secretary education ka anita ka Srimati Anita Kalapa yang ya ka Shiti cha support women of Meghalaya but kalau ong bal la revoke ya kata ko order ban pa reform ya kata ka bisa kata ka unspent balance kamu kasulong unspent on record tang bakalan la de ban siu jeniki no kai SSA la kami nanti ba hakini ki kendiat sini na kaliang jong ka government of India kan pelai ya kini ka ad hoc installment but ka first installment na tahun ni financial year kenapa niyo ban siu ya kini ka tulop jongi kat badap ke bisa kadang-kadang baru alai benai kan jong lai April May June ke pelai baru kadang-kadang arbnai ke pelai arbnai te kato ka banga ong ni hakabai de kato ka arbnai pat jong last financial year ajar puwe buat na kaliang jongi la ong ba insa don meeting ba usiam mar kumba kalong menta usiam umdon insa don meeting ba usiam harangkat bat ki officer ban ya keren kerpang ya kemat jongi ki no hika SSA kata na do ka salary kanika pending salary nang ta ka enhancement bat kumjur ha gabay de bat kanika proposal ka bangila ay na kalian jongi ban ay kambon ka fund ha ka state budget na mata ka samagra shiksha abhiyan bat kumjur ha gabay de bat kanika kajingdawa jongi ban organize ka service jongi no hika Year jong mentau snem 8,000 arpu lai ka budget mo ka total budget ka bana kaliang jong government of Meghalaya kala pa sa government of India kala kot kumba ndrius pa hanyo crore approximate total budget ndrius pa hanyo crore tinakan ikan ndrius pa hanyo crore nakaliang jong ka government of India kala aya ka commitment ba kan yarap bisa kumba lais pa nyo po arko like 100 lakh approximate Laispa nyupu crore like 100 lakh approximate. But kabasa pat nang ni. Darang ipet yang kanik amount mo. Ka budget ka baki pa siya kalong nyupu kalong laispa nyo crore. Ka baga government of India ka commitment kalong laispa nyupu crore like 100 lakh. Kabum kabasa pat nang ta ka state government kahapan bon na state budget kumba duna laispa crore kahapan bon. Na lor bakahapan bon ya katuka 10%. Ma kahapan bon seduna laispa crore. Tinggi gila aja mau nak kalian jungi ba sengababan race ya kanika issue especially ba chief minister kenang bakin ya kanika budget ya kanika paduna kan ladakim ya kane the same problem will repeat kai kabajia last year 2021-22 kan jiabia how new financial year 2022-23 kumban supun mau how last financial year 21-22 what ya kanika school grant kimla ban pelai kumbade ban pelai Namanya ke school grant kita propose nang ni kapung enrollment jom ikena enrollment wise. Hendak ai kapung pelai ya pelai tang kat arhajar sanspa salon sar ya baro namarba ndak pisang. Nalor nang ta ka uniform grant. Uniform grant menjua ki pelai tang lai spa. Hadin ka jingi keren jongi kila pelai bin salai spa kadap handu spa. Nang ta ki sport grant kisah pending, library grant sa pending, salary jongi kino hika sa pending sa arbana. Tingin ba the same problem will repeat in this year. Tingin la ajmut ba na lakuno ka state government kahapan ay kampun ka budget nagbenta ka samagra shiksha